Belakang hambai, media personal mana channel lagi ni, mabang ini ke, jeng tini unit corilam block committee by ke luar jejak tini Bisram Gonjo multi-purpose hall, haya ke Association Development Smriti Kala Kendra, oh hall jeng tini grand success kaya ni ke tini one day conference ke salja ni malimung pandana jeng tini YTA block kaya funuka. Kanai kisah koyekdin sekarang kisah Tulayo, sini thangnayo je pura central baita gijak chini YTF ni president borong gonang sar suros bini tuidul mumbai bini chaitu mumbai sara tripura rajyo chunga dino saljani conference whole tripura khaitong mani ajagao chorilamo adino kisisa misunderstanding laikha tamni hingka hangke communication gap hayeng nuktakha ajagao abon darene kha dino kisisa obong laikha program ni tini khomong kha abon tuidul mumbai no chunga dino khaimi hane no chorilam block committee song chung borok tini of program no naithok ke khai phunuka bro tini ke sudah 19 corilam sibida na kubun jaga tini sudah 19 corilam sibino 19 corilam block committee ni jato bisi tongon o jaga sibino o jaga Kalau sebelum Departemen City Kalaketra, saya mau YTA by Salsani one day conference je engkau program sukses engkau omong engkau apa no kasih kusi borok abo kasumung tongmano abo boni bekatangui cado yang katamu engkau abo bergui kaham kemana ini abo belai saya sini sangoton behar sanggoi abo ke borok kasumani abo sini sangoton ni pura amoni birudi kelayo abo moharas no se kasuma kelayo abo sini bubak raus kasuma kelayo oh meeting kamu YTF, oh Tripura Mothani kaisa brotherhood organization, wings organization. Oh jaga sukses kanya ni bagai tunjuk Tripura Mothani leader, jodoh sesuatu dukna woi aku rakyat omona woi hak rakyat lagi, program sukses kanya ni bagai one thing. Oh jaga masa munu kasuni tonganyo, abo sini sanggotani pura diride. Aba hai borok aba Tripura Mothon kini borok ya Tripura Mothon kini enggak amat ke borok kasulah kuno aba belai saya aba sini sangoton ni aba budi kelayo Tripura Mothon kini warriors borok aba kuno jeneng ini ambil ini sesung sukses nungka tangnai dostari ko mis একটা communication nungka bong ni bisingo juga juga hampa organize kaje ya 8 तारिख को घोषणा करेगा 10 तारिख को मंगे काम करेगा आपरो आं निजी बुकुरै एमडीसी बुकुरै apa aku baca borok kisah kamu kah, ini sendorong nunggu cuma borok kaham tu kerja main kerja, so dalam kendra wa youth lo kaham lo soli cuma tahu, borok kuno amu kerja, borok kuno buka bayar, borok kaham lo wan sampai buskang ni, lama cekuno movement andorong lo orang ni bagai boya tahu cuma, borok kuno jino borok usili hangja ko tahu, kaham soli cuma tahu. Buskang Tripura Mothon lagi di nani bagai Tripura Mothon ni jaga betek sih bah, baru lagi di nani bagai tahu baru post tu, tahu ready tu, aku jadi penuhi tu. Dia mengenai, dia program mengenai, apa baru dia bertanya tanya mana jadi tu, baru aku nunggu. Kasu man ki bodol linggi dah nak kubun bodol. Ini sini bodol ni masa mana ni apa hitung ta, jadi ikut mana. Kalau sungai apa no kaham kesai jogi nanya, tamu ni haya. Abu ni bagainya kaham tu saya jogi nai, dolo tu sungguh apa hengi saya abo, tahu ni bagai apa hengi kanya kelai, abu no sungguh saya jogi mana ya, sama ni khabar ni saya tetap saya tu, kaze Tripura Mothon, kemai cangga bawa mo hengi kah apa hengi kuno sungguh jogi ya kita tahu, mungkin isi sungguh borok, tamu ni hengi katam sungguh saya jogi mana ya. Aku tu semua tahu, aku fokus sekali.